koji sve načini intermitentnog posta ili prekidanog posta postoje. Najčešće primjenjivani je 16:8. Rekli smo, prekidani post je povećanje perioda nehranjenja, odnosno posta. Dakle, prvi dio ide, vremenski označamo vrijeme koje se ne hranimo, dok je 8 sati onda prozor hranjenja. Drugi popularan model je 12-12. Ili pola-pola. Vrlo jednostavan način, pola dana se hranite, pola dana postite i to je za većinu jedna vrsta intervencije koja zapravo iziskuje vrlo malo discipline i vrlo malo napora. Dakle, uspješna je u popularnosti, ali kalorijski deficit je pitanje koliko ćemo tako postići para. Koliko para, toliko muzike. Jedan zahtjevniji u odnosu na ovaj je 24. I tu već dolazimo do granice radikalne primjene, jer realno u pregledu ovdje ono što nas jedino zanima ako gledamo to napraviti kako treba i koliko mi obroka možemo staviti u određeni vremenski prozor hranjenja. Pogledajte to kada prevedemo ovu satnicu u broj obroka. Dakle, kod 16:8 to bi bila 3 obroka. Kod 12-12 to je u principu punih 5 obroka, dok je kod 24 2 obroka, možda jedan mali sitni međuobrok, ali to je u principu to. Što radimo ostatak vremena? To je jedna od najčešćih pitanja. Smijem li jesti, smijem li piti vodu, što da radim, smijem li disati? Dakle, u vrijeme kad se ne jede, ovisno o tome koliko striktno se možemo pridržavati, koliko smo disciplinirani, možemo piti vodu, možemo piti čajeve kao bezkalorijske napitke, ali možemo uvesti i juhe, takozvanu bistru juhu, dakle odmašćenu juhu bez mesa, bez povrća, bez tjestenine naravno i bez njoka, knedle i tako dalje, već to želimo ubaciti unutra. Voda sa limunom, mineralna voda, to su sve bezkalorijski izvori koji de facto se mogu koristiti u vrijeme kada postimo, odnosno kada na ovaj način prekidamo hranjenje. Jako bitna napomena, održavati hidraciju cijelo vrijeme kada se ne hrani je iznimno bitno, od iznimnog značaja. Dakle, ako postimo, ne moramo dehidrirati, dehidracija nije nešto što je poželjan proces za tijelo i ima svoje posljedice po zdravlje. Pa se pobrinite svakako, ako primjenjujete poluprekidani ili prekidani post, da koristite velike količine tekućine čaja, bistre juhe ili mineralne vode kako bi nadoknadili vodu koja vam normalno treba i kad se hranite i kad se ne hranite.